تماشاوان هجا دیدم که دگو لهرم حکومت وگویز آسوریه ایدی کشتن راباندن نبر پرسیاری ایدی و شخوا ایدی العالیه که دنجی محکمه تنیه دارزاندن جی تنیه کسی گو سوجان دکن هرتم لهرم حمسه بتایبتی لحمایه ایدی علویین لوید راستی گلک اشکنجه و کشتنیتین بگو حتان ها تو حساب پرسین درباره وی که دهبه دیدم که دگو اولوان هریمان پیکتن ایدی لهرم باکور جلات سوریه همه پیکاته به ریو رسم خواه به آوائی کی سربست ایدی رادبن نها ایدی سری ساله نیست و بری سری ساله جش خواه ججنه که خرسیانیان هیا آمده کاری جراتی نکرن اتمسفره که گرم لناوا سوکه هیا خلدات کون ناوا بازاری ایدی تشتین پیویز جبونا که سر ساله و جشن خواه دکرن ناش بونا که اتمسفره سوکا یعنی جی بازار باجار حسه که ناز بکنه می خوب دنجم نوچگان خود سلیمان طویل گرم حاضره سلیمان دمت خوش به آمده کاری این گوته نکرن چنه جعالی پیکاتین دنده جشن خرستیانیان شخوان ازده به ایدی باوای کی سربستی آمده کاریان دکن بگو تکس جوار آستنگیان درخه هر وها سر ساله جنی ازده به گوتنین خلکیت به درباره دچنن هر وها نرین آوان جبونا که نرخ کلو پلین خوارنه چنه باوای کی گشتیم کارمه که بکن دم جبونا که تفکری کرم سلیمان بله روز باش آراس براستی جی وقت گوت جشن سرین ساله جشن خرستیانا دوارو جانا دایست خصوص به 25 مهیه جشن خرستیان روزهلات ناوینه جو دو جشن تیچه کرن یک 25 مهیه یک جی 5 مهیه و د ناوان د سر ساله ده هيا او جی 31 مهیه روزای که مهیه سر ساله ته پیروز کرن لباکور روزهلات سوریه جو پیکاتین ام به خرستیان و همو پیکاتین دجی و جشن سر ساله پیروز دکن جو وجی لسوکا حسه که آن قربالغ فرمزن هیچ با کلو بلن و جشنیت کرین دارن سر سالت کرین گلک تشتین دجی به گردای ت کرین جو شاهی کرنا و روجی براستی جی همه کلان حسه که دکان بیجی آن حاضرتی جی ت کرن امکان بیجن زینت لیتی علقاندن وکل درگه کنیسا ل هناك تاخن گو خریستیان ت دمینه همه هاتیه خملاندن جبو پیروزباهیا و جشنه براستی جی جبو هناك روشا سوق جیانجی بازار سوق حسه که جی امناز بکنه مهنک نرینا بگرن پیام واجی جبو سالا نه چیه روشا حسه که ایسال تیده درباز به ام میوانک مریه دما خوش به الله سرچاوه اهلا وسهلا جبو سری ساله پیام واجبو سری ساله چیه جبو حاضر کرنا جشن خرستیانا و جشن سری ساله جی حاضر کرن چاته چه کرن جبر گل و دریت دارا سری ساله دانیه شخو تهنک بیوستین تفروتن تلوی دریت فروش خوش درباز دب آره والله کلکی خوش درباز دب کاریمه کاری خوش درباز جبو پیام واجبو سری ساله مساج واجبو اولهیه جبو آرامیه هون چت بیج وقت چی یعنی مثلا یعنی سری ساله خوش درباز به کلکی خوش درباز دب کلکی خوش درباز دب سلامه والله و كرين وفروتن هنا يانا والله حطانا سبك والله نزيته والله حطا سي چار جدن ان شاء الله وحركه شي ببه فرقه وصالات شوني هي يعني جداهي هي يانا فرق قال لك هي والله او صالات شو قال لك خرته اما ايصال سبك والله سبك مونتيد هي والله سباس جبوته اهلا وسهلا سرچاوا براستي أراس يعني قال لك بيام هنج بو سري سالي أمي كان بمشين أمي بيام أجي بقرن جبو إيصال قالن حسك كات شد بيجن جبو سري سالي شد بيجن چه بيامي وان هنج بو أولهية جبو آرامية جبو حمي بيكاتية قول فيدري بهفرة دجن براستي جي وقت تبيني قربالغك برمزن سوكا فلسطين جير دبيجن يانجي أنا فندا باجاري حسك هي يعني قربالغك هيج بو في تشكي مرحبا السلام عليكم ما تحكي يعطيك العافيه اراس بخديه هناكي امي بقرن امي ميفانا بقرن بلكي امكان بن بياما مرحبا اشتغل هلا خال بياما واجبو سري صالي من والله انا عربي رسالكم بهاي السنه الجديده نتمنى الخير للجميع ان شاء الله كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ارس يعني بيامجي او
جو آرامیک آشیتیک لدوری ورا چیکرن مش خو باکور روجلات سوریا همه پیکاتی گوته ده جیان دکه به هفره اف روجه يعني نه خريستيان تنفي روجه بيروز دكي خريستيان عرب مسلمان كرد همه في سري صالح بيروز دكي شخو قربالغك برمزن هي اللي كس شخو ناخذن مثل اكراني در كفنيان جي باخفن وبيشتغلن امكانه بن قيامك دبقرن مرحبا خال كل عام وانتم بخير انت بخير يا رب. بمناسبة راس السنة شو رسائلكم سنة سلام سنة خير والله ان شاء الله يا رب تكون سنة خير على الكل ومتفائلين ان شاء الله بالخير يا رب. متفائلين بالخير كيف عم تشوفوا أجواء الاحتفالات في إقبال ولا لا في مظاهر للاحتفالات والله الحمد لله الناس مبسوطة الناس يعني كالعادة يعني بس السنة هاي ان شاء الله تكون سنة خير لكل السوريين يا رب ان شاء الله. خصوصا انه هاي السنة كانت سنة خير وفي تغييرات عم تصير في امان الحمد لله الامان موجود وما تشوف شلون الناس الحمد لله مبسوطة. يعني في أزمة كثير بالسوق. ايه اكيد يعني ناس مبسوطة وفرحانة يعني والحمد لله. يعطيك العافية وكل عام وانتم بخير. سلام انت بخير يا رب. براستيجي أرس يعني أمكان بن زيادة تر بيام بقرن لي وقت دبيني يعني قربالغك برمزن اللي هي الفيدري لتشارشيا يانجي سوكا باجاري حسكي شخو حاضر كرن قال لك يتكرن هنا تاخنه الفيدري هاتي خملاندين دارا نوروز دارا سري صالت داين شخو شارداريا باجاري حسكي لچرخريا يانجي قادا آشیتیه یا باجار حسکه آنها دارا سر ساله دیتینه اوجی شارداریا باجار حسکه به ورابو و آنش دارا سر ساله جی دیتینه لوی درجی خمل تدانین جبو سر ساله شاهین سر ساله براستی جبو هگر ام بحثا بهابون و بهابونا كلو بلين تكرين براستيجي امكان بين جنقلكي بوهاي شخو زورا خلكن باكور روجلات سوريا يانجي سوريا بقشي ناقي ايش برغو نرخ دولار جي بلنده اف تشتي جو درباسي باكور روجلات سوريا يانجي سوريا دبي هنا جي رغم جو ام بيجن قانون قيصر رابوي رغم جو حمي گوهرتنه که سوریه د چه بوی رژیم بعثی کتیله هنا گوهرتن دالیا ابوری د نهاتی چکرن هنا او تشتاتیه کرن لسوريا الملي دجي هنا هتو گوهرتن نهاتی چکرن هنا کشتن و رواندن و طالاني هنا لو دري هي اللي باكر رجلات سوريا وكون دبينن يعني د روش حمد روشاده حمد ججنادجي ارامي هي جخو هزن اولكاريا هندرين بكارو خباتي خراد بن وكون يعني الدور مجي هابون لبيدري تم دوريه وان جيانجي درد كمن حارستيج دكي شفجي بخو هز هنا لحمد شرخريين باجاري حسكي هزن باراستنا جواكي يا هزن باراستنا جواكي يا هزان جوهري لحمد شرخريا هي اصايجي دستنفاره كده نافا استنفاره كده جبو وا جشن نويل يانجي تشرجنن سري صالح بخير وخشي وارامي لسر قال باكر رجلات سوريا بحمد بيكاتي خدا درباس بلي ارس بلي سليمان بريم خاطري خوشت بخازن ويكشت برسن نها الروشا دولار شواي لهمبري ليريا سوري ددمك دغو اف حكومتها هان سوز ده ايدي نرخي ليريا سوري بلند بك الهمبري دولار يانجي برين نو داخينا نابا شينيان او برينغو السورات يانجي وينين بشار الاسد وحافظ الاسد ايدي جنابا وبكشينه ونما بهلا دنابا خلكده بلا ببه جبوه که هلوستا خلکه چیه سلیمان جبرگو تیجی نهاد نبا خلکه دیه هروها مخازنوه که ناز بکن هلوستا خلکه لهمبری نرخ کلو پلین خوارنه چیه کرم بکوشان باده بله أراس شخو از دور خود نرم قبل كي صرافة كهبة از نرخ دولار ناز بكم بس ما بري الصباح ديت نرخ دولار يروح يازده وسيسد يازده وبنسد الباجار حسكي كريناوي يازده وسيسد فروتناوي يازده وبنسد براستيجي هيفيا كهبو جو نرخ دولار هناكي دار كهبه وليريا سوريا البروي هناكي نرخ بلم بفي حتى أنا تجو هرتنا هاتي تشكرن أو جي برز أحمدية العالية قالن حسن قالن سوريا قشتي دكشينن يعني زحمتك برمزنتك شاندن جخو حر ججنتي يعني او ججنه جوتين قال لك بيوستيج بوي هيا براستيجي
ام بحثا مبری جی بحث کر روشا آبوری لسوریه تمامی نهاتی گوهرتن یعنی پشتی هلو شاندنا رژیم بحثی گله کی خلق سوریه هیوی دکر گو دلار دا که روشا دلار ورا گوهرتن روشا آبوری لسوریه ورا گوهرتن لی حتی انا تو گوهرتن در روشا آبوری ده چه نبوی براستیجی یعنی امکان لبی داره بنرن گو لبی داره جی کی زبزه و فیکی لیت فروتن براستیجی گله کی بهایت ده یعنی دروشا آن هذا گو در باز دبی گله کی فیکی وانات کرین امی کان بن هما میوانه کی جبر بگره. السلام عليكم. كيف عم تشوفوا الاقبال؟ بس شوي نحكي معك دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف عم تشوفوا الاقبال؟ والله الحمد لله كويس ماشي. لراس السنة في اقبال في والله لسه بداية يعني لسه بدنا في شيء في وقت يعني لراس السنة اما الوضع جيد. القدرة الشرائية كيف عم تشوفوا؟ ما صار في تغييرات لسه الدولار عالي. لسه الدولار عالي والاقبال يعني شيء بسيط جدا يعني يعتبر بس كمعيشة ما في شيء انه اقبال لراس السنة كاحتفال ما في. لهلا ما شفنا شيء لانه الدولار ما نزل يعني. الدولار اليوم 11.300 11.500 على ما اعتقد. والله بالضبط ما اعرف ايش قد يعني. بس كل شيء هون بالدولار عم يصير. بالدولار كله بالدولار ما في شيء بالسوري يعني حتى اذا عم ياخذ منك سوري عم يقارنه بالدولار وما يطلع معك شيء فاضي يعني ما. الحالة الاقتصادية بعد سنة ما تغيرت شيء. لا ابدا ما تغيرت بالعكس والله يعني في تراجع كمان ما في تقدم ابدا. يعطيكم العافية كل عام وانتم بخير. وانت بخير حياك. بله آراس دبیجی یعنی هگر کسی گوته ودره تشتین دکره جبونا جیانا روناهی روزانه نه جبونا گو شاهیه که پیچه کش برگو تو گوهرتن دالیا آبوری ده نهاتی کرن سوریه گشتی ده نهاتی کرن دلار حتی آنها وکم دبیجن نرخی گلکی بلنده پشتی گو او جزاین لسر سوریه هاتی بود داین جزاین قیصر گو هات راهشتن گلک هیوی لجملت سوریه هبو گو نرخ دلار قال لك دا كفل مخابن حتى انها نرخ دلار دانا كتي افجي پر زحمتي اللي جم قال سوريا دكر دكشي دك براستيجي وكم قوت دما ججناده دما بيروز باهياده زحمتك برمزنتي كشاندن جبرغو حرمكز دغازي جي زاروك خوره لمالا خوره شاهیه که یان کیف خوشیه که چه که لیش برگو روشا آبوری گله کی خراب و زحمت لسوریه بتمامی او جناه لگو او کیفی و کیف خوشیته که مالن خلق سوري بلي آرس بلي سليمان طويل نوچگانی ما گلک سپاس جبونا کته گود ناوا بازارا باجار حسک ده تبلی وشانا مبو و تا اواگاهی و اتمسفرا لناوا بازارش مرا راکان گلک سپاس